ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پیارے محبت کا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بظاہر موت امر غیر معمولی نہیں کوئی، بظاہر موت امر غیر معمولی نہیں کوئی، نہ بچا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے اس سے اس جہاں کے اندر کوئی، مگر رحلت حضرت کی فرد ہے واقعات عالم میں، اچھوتا واقعہ ہے یہ واقعات عالم میں۔ محترم دوستو، بھائیرو بزرگو، حسب وعدہ اج جی نشست جو عنوان آہے وفات النبی، سب جو صلی اللہ کچھ داڑیاں ڳالھايو صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت حقا، کوئی نہ موت جے چمبے کھاں بچوا نہ کو بچی سگدو، کاڈے بھی ہلیا ونجو ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ رب تو فرمائے مضبوط کوٹن میں، لوہن کوٹن میں، سیہے پلٹل دیوارن میں پنجو پان کے بند کرائے تبھی موت جے چمبے کھاں بچی نہ سگدا۔ خدا جا انکاری تمام کے ملندا، حبیب خدا جا انکاری تمام کے ملندا، دین جا انکاری، شریعت جا انکاری، سنت جا انکاری، حق و صداقت جا انکاری، لیکن دھرتی تے موت جو انکاری تمام کے کوئی کون ملا۔
ہر کوئی چوے تو موت حق کا، کافر بھی چوے تو موت، اے مسلمان بھی چوے تو موت، یہودی بھی چون تھا تو موت، نصارا بھی چون تھا تو موت، جے کہ اللہ کے منن تھا وہ بھی چون تھا تو موت حقا، پر اللہ کے ذات جا انکاری بھی چون تھا تو موت حقا۔ وہ جا محترم دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اٹل فیصلہ ہے کائنات کے خالق جو لا تبدیل لکلمات اللہ، اے ان قدرت والے قلم کے کو ڈراہن وارو جایو ہی نہ ہے۔ خیال سمجھو تھا نا، وہو القاہر فوق عبادہ، ہو سب کا ڈاڈھو آ، اللہ کا ڈاڈھو کوب کو نہیں چاہو تو اللہ کا ڈاڈھو تو بھائی چاہو اللہ کا ڈاڈھو، انتم الفقراء الی اللہ، تمہاں سب جا سب اللہ جا محتاج ہو بے پرواہ کہیں جی پرواہ کا اندر۔ وہ جا محترم دوستو، موت کے سمجھو، موت کے فلسفے کے سمجھو کہ اللہ وارے موت جو مثال ہی ڈنو توجہ کھپے، تو کو ہمراہ جنگل میں آ، جنگ میں آ، ایک زوراور شین ٹکائے پیو تس، بھج دو بھج دو بھج دو، آخر تھکی پیو، ڈسے تو تاکہ وڈی کھڈا تمام وڈی کرندس تو مرندس، بڑی تھوڑو تکیں تھی بلاوات کھولیوں بیٹھی آ، پویا شین تس، اجاؤں کھڈے تس، کھڈے میں بلاوات کھولیوں بیٹھی آ، ہیڈے ہوڑے تکیں کو ون بیٹھو چڑھی جو ون جو متھا، ہیٹھ جو تکے تب کوہ ہے ہکڑو اچھے رنگ جو ॿियो کارے رنگ جو وڻ جي پاڙن کي کائن ٿا، بس وڃي بچايو ٿنس، ڄاڻ وڻ ڪريو چي ڪرندس ته شينهن ڪون ڇڏيندو، بلا سر کڻندي، کڏ اڳيان آهي وڃا ته ڪاڏي وڃا، مٿي جو تڪيئين ته کا ماکي هي، بس ماکي چوپڻ ويهي رهيو، شينهن به وسري ويس، بلا به وسري ويس، کڏ به وسري ويس، یہ کوہ بھی وسریس، اہڑو مزو ہے اس ماکھی ووں جو بس یہ مگن تھیو، خبر تڏهن پيس جڏهن وہ پاڙون کھاجي ويون، وڻ ٽڙڪو ڏنو، همراهه پٽ پي پيو، شينهن ڦاڙي وڌس، کڏ ۾ ڪري پيو، بلا کڻي وات ۾ لقمه اجل بڻايوس۔ موجا محترم دوستو، جنگل یہ زندگی آ، جنگل یہ زندگی آ، شی ہوئی موت آ جے کو سبنی جے پویا ہے، کھج یا قبر جے کا سوا چاروں کو نے، یا بلا اعمال بد، اے یہ وڻ تمہاں جے ٻن ٽن ڏينهن واري خوشنما زندگی، اے یہ کوہ اچھو اے کارو یہ ڏينهن ہے رات ہن جے کہ تہاں جے حیاتی جو پاڑو کھڑندا تھا وطن، یہ کائن کھڑائن تھا نا، یا ماکھیا دنیا جی لذت جے تمہاں کے مست کرے چھڑیو آ، جو تہاں کو موت بھی وسری ویو، قبر بھی وسری وئی، عذاب قبر بھی وسری ویو، ڈی رات جی گردش بھی وسری وئی، خبر ترے پوندی جڑے یہ زندگی جو پاڑوں کٹدا، یہ ڈی ہے یہ راتوں، اے یہ زندگی جو ون ٹھکاڑی دو، وہ اندازو پان کیو اللہ تبارک و تعالی آخرت چنگی کرے، ڈاڑی آمین چو، فرمائیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تی فرماؤ ہر شے تے فنا ایندی، ماں تے فنا اچنی نہ ہے، قیامت جو ڈہارو تھیندو، موت جو فرشتو ملک الموت اللہ جے دربار میں ایندو، اسرائیل ساموں ایندو بارے خدایا، سبنی جو کم تمام کرے چکو ہاں، قدرت وارو خدا پوچھ دو باقی چھا بچوا، جی سائیں جبریل موجودا، جبریل موجودا، اسرافیل موجودا، ماں موجودا، میکائیل موجودا، اسا چار فرشتاؤں میں کوب کونے،
بیا حاملین عرش اوہے ملائکہ جن جے کلہن تے تمہاں جو عرش پیو سیں اوہے زندہ سلامت بیا فرشتہ بھی مارے چھڑیا سے تمہاں جو حکم جے مطابق نہ کو بنی بشر زندہ نہ کو جن زندہ نہ کو ڈھور ڈھگو زندہ نہ کو جی دامڑو زندہ نہ کو درندو نہ کو چرندو سب ختم تھی رہا سارا ملائک موت جے آغوش میں ہلیا ویا بارے خدایا بیو کوب کونے اللہ تبارک و تعالی فرمائیندو ہانے جبریل جی ضرورت کہانے جبریل کے بھی مرن گھرجے جبریل مری ویندو اللہ تبارک و تعالی فرمائیندو میکائیل جی ضرورت کہانے ان کے بھی مرن گھرجے میکائیل مری ویندو ہانے حکم تیندو یا سور کھسے وقت عرش جے ملائکن کے اسرافیل ہانے تجھی ضرورت بھی کہانے تو کے بھی مرن گھرجے ہانے کیر بچو جیسی اوہان جی ذاتا جو مایا اسرائیل موت جو فرشتو حاملین عرش زندہ ہیں جو کوب زندہ کونے اللہ سی فرمائیں دو حاملین عرش کے بھی مرن کھپے ماں کے انن جے سہارے جی ضرورت نہ ہے ماں پان کافی ہاں سب مری گیا صحیح مری گیا باقی کیر بچوا صحیح تمہاں جی ذاتا جو ماں اکیلو اللہ سی فرمائیں دو تو جو کم بھی پورو کھن کھپے تجھی ڈیوٹی ختم تھی وئی آنے ماں کے تجھی حاجت بھی نہ ہے موت جو ملائک مری ویندو اسرائیل بھی وہ کیر بچ دو گل آئے نا چو ہکڑو اللہ کیر بچ دو بھائی چونا کیر بچ دو اولاد کانے والوں کیر بچ دو اج ہن آیت جو عملی تفسیر ساموئی دو کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام محترم دوستو اے کو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں دو لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم بدھاؤ اج بادشاہی کہنجیا اج اقتدار کہنجوا اج حکومت کہنجیا او وڈا وڈا مغرور حکمران کھوپڑیوں نتی پیوں ہیں زبان گاہے جلا تیار نہ ہے کل من علیہا فان جو منظر کہ جو چپ چرے کون تھو او قدرت وارو پاجے جلالت میں سوال تو کرے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم او کچھ چھو نہ تھا دنیا میں تو ڈاڈی مستی کندا ہو ہزارے مانو تمہاجے اشارن تے نچدا ہا کچھ چھوندا چوندا ہوئے منجو آ زمین تے جھیڑا تھیندا ہا ملکیت تے جھیڑا تھیندا ہا خاندانی تکرار ہلدا ہا ان دنوی عارضی ملکیت جے کرے ایک بے جا سر کھندا ہو سمے قتل تھی ویندا ہا ہزارے خون تھی ویندا ہا ڈاڈا مغرور ہویو ڈاڈا وڈائی خور ہویو ہانے گل آیو چھون تھا وہ تے پھڑیوں ٹوپیوں رکھی گھمدا ہو کلاشن کلھے میں ہوندی ہو ماں جی پرواہ کون تھیندی تمہاں کے ایک چمکدار کہاری خلقت کے دیکارے مارن تے روب وہاریندا ہو پر جو پان کے الائے چھا چھا سمجھدا ہو ہانے گل آیو نا ہانے ماں کے جواب دیو نا لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم بدھاؤ تو حکومت کہنجیا اقتدار کہنجوا بادشاہی کہنجیا اج کو زبان نہ چھوڑے سکدو قدرت وارو پانجو پان کے پڑھی جواب دیندو للہ الواحد القہار واحد القہار جی حکومت مجھے محترم دوستو موت حقا تو بھائی چاہو نا ڈاڑھیا گل ہے نا دیکھو لو کانت الدنیا تدوم لواحد لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہ مخلدا جے کریں کو ہمیشہ رہے ہاں اللہ دے مخلوق موت پاک محمد دے موت نہ چاہا خاتم الانبیاء بھی اللہ کے پیارو تھی رو خاتم الانبیاء بھی اللہ کے تو ڈاڑیا گل آئے نا موت کہتے نہیں دو تو ڈاڑیا چو کلندر تے موت آیو 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 چو نا کلندر تے موت بھٹائی تے موت اجمیری تے موت
گنج بخش تے موت سبنی بزرگن تے موت آئے کو نا حضرت آدم تے موت حضرت نوح تے موت عیسیٰ موسیٰ تے موت ابراہیم اسماعیل تے موت یعقوب یوسف تے موت زکریا تے یحییٰ تے موت آئے کہ نہ آئے اے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی موت امانت ہو جمع اللہ رب العزت فرمایو اللہ تبارک و تعالی چٹا لفظ میں کلام مقدس میں بیان فرمایو انک میتون و انہم میتون کہہ جاؤ سبحان اللہ قرآن سچو ہے نا میلاد پڑھنے والن کے چو تو کچھ وفات النبی بھی سمجھائیں میلاد النبی وارن کے چو تو کچھ وفات النبی بھی سمجھائیں جی پیغمبر جی ولادت برکت دیا پیغمبر جی وفات بھی برکت مجھے سائیں فرماؤ گھبراؤ نہ ماں ونیا تھو اج میں ونی تمہاں جلا انتظام تھو گیا جی تمہاں ایندا ونو تمہاں پاجے برکت وارن ہتھن سا تمہاں کے کوثر جا جام پیاری دو ونیا مصطفیٰ جی ولادت رحمتا یہ مجھے سائیں جی وفات بھی رحمتا ہی رحمت رگو ہن زندگی تائیں نائیں پر ہمیشہ جی رحمتا فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تو جو مونجو جسم رب مہربانی کرے نبیین جو جسم محفوظ ہو نبیین جو جسم گھڑن جو شکلیوں مٹ جی ویندیوں اس وقت سخت تھی ویندا ہے گال سمجھو تھا نا کاچی وانگر بدن تھی ویندو پر نبیین جو جسم جی اللہ سی پان حفاظت کرو احادیث مبارکہ میں تہاں کے وضاحت ملدی ایہی سبب ہو جو جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل تھوڑے یہ تو اللہ جا پیارا نبی بھی ابھی انت و امی طبت حیا و میتا چو سبحان اللہ داڑھیا گالا ہے نا بھی ابھی انت و امی بھی ابھی انت و امی طبت حیا و میتا جی ڈاڑھو بولم تکا موت واری نشانی لبھے کہ تو رب جو قسم ترو تازہ ہو مجھے پاک محمد جو چہرو جو سبحان اللہ کہ تو بھی ابھی انت و امی طبت حیا و میتا مجھو ابو اما تما تا گھور ونے چھات تما جو مقاما جی زندگی میں اے چہرو مہکندو ہو چمکندو ہو بہکندو ہو رب جو قسم اج بھی پاک محمد جو چہرو وہی تھو بہکے سب چاہو سبحان اللہ خدا حفاظت کندو اللہ حفاظت کندو ایک تو چہرے میں تبدیلی چاہو نہیں دی داڑیاں چھو نا چہرے میں تبدیلی داڑیاں ڈالائیو چہرے مبارک میں تبدیلی جو زمین کے حکم تو تے خبردار زمین مجھے نبی جے جسم کے کھائن جی تو کے اجازت کانے اصلا جو عقیدہ آج سید کائنات جو بدن مبارک دنیا میں محفوظ ہو آج قبر مبارک میں بھی مجھے سائیں جو بدن وہی محفوظ ہو یہ اجازت ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو بھلا یہاں تک موت چھو آئو بھلا یہاں تک موت چھو آئو گھر والن جے لائے مرس جی اجازت کونے جی عائشہ مصطفیٰ جی زندگی میں مصطفیٰ جی عزت ہوئی چاہو سبحان اللہ جی آج پیغمبر جی وفات کا بعد میں بھی عائشہ محمد جی گھر واری جو مرس نتھیں گا ہاں ہی یہ خصوصیت ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر ایڈو مقامہ تبو موت چھو آئو جواب تو کہ قرآنی ہوئی نہیں دو تاکہ رب بچے قدرت جو قانون تو تے کھلی پے تو رب بچے قانون کھا کوئی بچی نہ تو سکے قانون سب نہیں جلا سا گوا موت اچنوا تا ایدو چوکا ایدو داڑھیا گلائیو مقام پہنجی جگہ تے آپ پر قانون چونا ڈریا چونا عزت پہنجی جگہ تے آپ پر قانون فضیلت پہنجی جگہ تے آپ پر قانون رتبہ پہنجی جگہ تے آپ پر قانون
اے رب جو قانون فرمائے لا تبدیل لکلمات اللہ، مجھے قانون اکھے کو مٹے ہی نہ تھو سکے جو تو موت حقا سبھی ॻाल्हायो मुंहिंजो साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी में हज फर्ज़ थियो कॾहिं 10 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पाण हज ते विया 1.25 लाख जानिसार ऐं फिदाई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु हुन मकाम अराफात में अल्लाह जो हबीब पंहिंजी उठड़ी कस्वा ते सवार पघर जी ट्रिम ट्रिम थी वई पसीने जा कतरा पेशानी ते नमूदार थिया सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजी पाक चादर पंहिंजे सर मुबारक जे मथां विधी इहा निशानी ही त नंबर डायल थी वियो राबतो बहाल थी वियो काल मिली वई इहा अलामत थी त जिब्रील पहुची वियो आहे हाणे अल्लाह जो हुकुम अची रहियो आहे चओ सुभान अल्लाह सब सहाबी सरापा इंतजार में हिन छो त हो राज़दार हा न महफिल में वेहण वारा हा न जिन जो ॾींहुं राति सैयद कायनात जे कदमनि में गुज़रंदो हो चओ सुभान अल्लाह थोड़ी देर खां बाद में सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन चेहरे मुबारक तां कपिड़ो मुबारक परे कयो ऐं फरमायो अल्लाह तबारक व तआला हाणे हाणे वही नाज़िल कई اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا मुबारकूं पइजी वियूं साहब हिक ॿिए खे भाकुर था पाइनि नेमत पूरी थी वई दीन मुकम्मल थी वियो रब राज़ी थी वियो मरहबा मरहबा वाह जी बिशारत मिली वाह जी ख़ुशख़बरी मिली अॼु ईद थी वई मोहम्मद जे ग़ुलामनि जे लाइ चओ सुभान अल्लाह अॼु त अबू बकर खे त मुबारक ॾियो थोरो नज़र नथो अचे काॾे वियो अबू बकर ॾिसनि त पासे में उछगारूं थो ॾे बस हिॾकी पइजी वई तस घोड़ा बस कोन था थियनि अखियुनि मां पाणी सेले रवां वांगुरु वही रहियो आहे अबू बकर माण्हू ख़ुशि था थियनि तूं रोए थो छा माजरा आहे तोखे ख़बर न आहे छा त वही कहिड़ी आई आहे اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا او ابو بکر ہی بلا خبر تو کہ نہ پیا چھا ت مہربانی پوری تھی وئی دین کامل تھی ویو رب راضی تھی ویو ابو بکر اج تک کھلڑ جو ॾिहाड़ो اج غم جو ॾिहाड़ो त न है तो के न ॿुधायो छा जी ॿुधायो अथऊं तॾहिं तरो थो चओ सुभान अल्लाह ॾाढा था ॻाल्हायो ॿुधायो अथऊं तॾहिं तरो थो ॿुधायो अथऊं तॾहिं तरो थो अबू बकर रोअण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे जी दीन पूरो थी वियो नेमत मुकम्मल थी वई त पोइ नबी छो रहंदो इहे आयतूं ॿुधाइनि थियूं त मोहम्मद पाक जे विसाल जो वक़्तु वेझो अची वियो आहे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि साहबी भजदा आया कि ख़ल्क़ खिले थी अबू बकर रोए थो ची छो थो रोए ची हीअं थो चए अबू बकर सच सम्झो आहे चओ सुभान अल्लाह अबू बकर सच सम्झो आहे वापसि आया मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो हिकु रिवायत में 25 सफ़र सन 11 हिजरी ऐं ॿी रिवायत में 28 सफ़र सन 11 हिजरी सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन एक सहाबी जे जनाज़े सां जन्नतुल बकी ॾे विया जॾहिं वापसि थिया त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मथे मुबारक में दर्द जी शिकायत महसूस थी इतां मरज़ुल मौत जो आगाज़ ऐं उन खां बाद में इहा तकलीफ़ वधदी रही वफ़ात मुबारक खां 9 ॾिहाड़ा अॻु में सूरतुल नस्र नाज़िल थी जंहिंखे के सूरतुल फ़त्ह बि कोठींदा आहिनि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جرے اللہ جی مدد اچی ونجے اے فتح نصرت تمام انسان ॾिसो ऐं जॾहिं माण्हू टोलनि जा टोला अल्लाह जे दीन में दाख़िल थियनि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु. ओ मुंहिंजा प्यारा नबी पोइ तूं मुंहिंजी तस्बीह बयान कजाईं, इस्तगफार कजाईं. इन्नहु कान तव्वाबा. बेशक मां तौबा के कबूल करण वारो, इस्तगफार ऐं माज़रत के कबूल करण वारो ऐं रहमतुनि जे मींहं वसाइण वारो हां. नव ॾिहाड़ा में मिसाल मुबारक करा. नव ॾिहाड़ा में इहा सूरत नाज़िल थी जॾहिं सिद्दीक़ अकबर खे ख़बर पई बेहाल थी वियो अबू बकर कोढ़ो. अल्लाहु अकबर कबीरा. सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे बुखार महसूस थियो ऐं एतिरो सख़्तु बुखार हो जो जेको मथे मुबारक जे मथां कपिड़ो पियो हो उन ते हथु रखिजे पियो तॾहिं बि गर्मी महसूस थिए पई. चवण वारनि चयोसीं तव्हांखे घणी तकलीफ़ आहे, तव्हांखे 2 माण्हुनि जेतिरो बुखार आहे. फरमायूं पोइ मूंखे अजर बि वरी 2 जेतिरो मिलंदो. 7 रबीउल अव्वल ते मगरिब नमाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पढ़ाई. घर मुबारक में आया, सख्त तकलीफ़ थी. फरमायूं त मूंखे 7 मशकियूं पाणी जूं मुंहिंजे मथां हारियो. ये तबीयत बहाल थे, गशी जा दौरा पिया पवनि. हिकु टप में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन वेठा, 7 मशकी जा पाणी जा मथां हारिया विया. तबीयत कुझु बहाल थी, वरी दौरो पइजी वियो. फरमायूं त वरी हारियो, वरी ॿीहर 7 मशकियूं पाणी जूं हारियूं, कुझु तबीयत बहाल थी, वरी दौरो पइजी वियो. वरी 3 दफ़ो तेतर बिलाल आयो दरबार नबूवत जे दरवाज़े ते. अल्लाह जा प्यारा नबी जमात इंतजार में आ. सज्जदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मुरू अबा बकर अन युसल्ली बिन्नास. तो सुभान अल्लाह. मुरू अबा बकर अन युसल्ली बिन्नास. दाढ़िया चओ सुभान अल्लाह. मुरू अबा बकर अन युसल्ली बिन्नास. अबू बकर के हुक्म कयो त मुंहिंजे मुसल्ले ते भी उम्मत खे नमाज पढ़ाए. आयशा साईं आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु रक़ीक़ुल क़ल्ब. साईं नबी ही सघंदो. साईं हीअं फाटी पवंदुसि बाबे जो. साईं नरम दिल आहे मुंहिंजे बाबे अबू बकर जी. साईं नबी ही सघंदो. साईं महिरबानी कयो. फरमायो मुरू अबा बकर अन युसल्ली बिन्नास. न अबू बकर के हुक्म कयो त नमाज पढ़ाए. अम्मा आयशा अर्ज़ कयो साईं उमर दिलेर आहे, बहादुर आहे, उनखे हुक्म कयो उहो नमाज पढ़ाए वेंदो, बाबो न पढ़ाए सघंदो. फरमायो त न मुरू अबा बकर अन युसल्ली बिन्नास. पंहिंजी ॿी सहेली फरमायो हटे वञो, यूसुफ खे बि धोखो ॾिनो, मूंखे को धोखो न ॾेई सघंदी. ऐं जलाले अंदाज़ में चयो मुरू अबा बकर अन युसल्ली बिन्नास. लाड़काणे वारो पैगंबर जो लहजो ॿुधाए पियो त रुगो मां मुहम्मद जो इरादो न आहे, मुहम्मद जे ख़ुदा जो इरादो बि इहो आहे त मुंहिंजे मुसल्ले ते अबू बकर बीहे. ऐं सिद्दीक़ अकबर सैयद कायनात जे मुसल्ले ते रही नमाज पढ़ाई. आलम शाह सहाबा लर्ज़ा बरंदा हुया. दाहूं पियूं निकिरनि. नमाज पूरी थी आहुन में दाहुन में. हाणे सुबुह जी नमाज भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ाई. ज़ुहर जी नमाज ते तबीयत कुछ बहाल थी. नमाज शुरू हुई. सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हजरत अली ऐं हजरत अब्बास के हुक्म कयो. चओ सुभान अल्लाह. हिकिड़ो हेरां अचे, ॿियो हेरां अचे. हिकु हथु हजरत अली जे कुल्हे ते आहे. चओ सुभान अल्लाह. ॾाढा ॻाल्हायो न.
ॿियो हथ हज़रत अब्बास जे कुल्हे ते आ, चओ सुभान अल्लाह। साईं हुकुम कयो मस्जिद ॾे वठी हलो। हज़रत अबू बकर साईं ॾिठो त मुंहिंजो साईं थो अचे, हटण शुरू कयईं। मुंहिंजे साईं फरमाया अबू बकर हट ना, मां मुहम्मद तोखे हटाइण न आयो, मां तोखे टिकाइण आयो हां। सभु चओ सुभान अल्लाह। ॾाढा त ॻाल्हायो न। अबू बकर हट ना, मां तोखे हटाइण कोन आयो हां, मां तोखे टिकाइण आयो हां। हज़रत अली हज़रत अब्बास खे चयूं मांखे खॿे पासे रहो बिहारियो, जीअं अबू बकर मुंहिंजे सॼे पासे रहो हुजे। चओ सुभान अल्लाह। ॾाढा त ॻाल्हायो न। पैगंबर साईं खे मुसल्ले ते खॿे पासे खां विहारियो, हे अबू बकर सॼे पासे खे आ। फरमायो अली तूं भी सिफ में बीही रहो, अब्बास तूं भी सिफ में बीही रहो। मतां को 15वीं सदी जो दिमाग़ ख़राब थे कंहिंजो, मतां को अली जे मोहब्बत जे आड़ में या अब्बास जे मोहब्बत जे आड़ में मतां को मुंहिंजे अबू बकर सां बग़ावत करे। मां ख़ल्क़ खे ॾेखारण आयो हां त ॾिसो अली खे पाण अबू बकर जे पोयां बीहारियो अथमि, अब्बास खे बि अबू बकर जे पोयां बीहारियो अथमि, अबू बकर खे मां पाण सभिनी जे अॻियां बीहारियो। तम चओ सुभान अल्लाह। पैगंबर इमामत कई ऐं हज़रत अबू बकर मुकब्बिर जी हैसियत में ॾाढियां तकबीरूं चवे पियो। ईअं खणी सम्झो त अबू बकर जी इमामत मुस्तफ़ा पियो करे ऐं बाक़ी उम्मत जी इमामत अबू बकर पियो करे। चओ सुभान अल्लाह। ॾाढा ॻाल्हायो ऐं उन खां बाद में ख़ुतबो ॾिनो। यो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी खुतबो। 3 ॾाका हाना मिंबर मुबारक जा, कमज़ोरी ही नकाहत ही कंहिं जे ॾाके ते वेठा अल्लाह जो हम्द ऐं सना बयान कया। फरमायूं त मुंहिंजे रहलत जो वक़्तु क़रीब आ, ॿिया बि नबी विया आहिनि, मां बि वेंदुसि, अल्लाह जी ज़ात बाक़ी रहे। खबरदार तकवा इख्तियार कजो, क़ुरान खे न छॾिजो, मुंहिंजे सुन्नत जी हिफ़ाज़त कजो। सिद्दीक़ जी रड़ निकिरी वई, बर्दाश्त न करे सघियो ऐं मुस्तफ़ा पंहिंजे आख़िरी ख़ुतबे में सिद्दीक़ जी फज़ीलत बयान कई। चओ सुभान अल्लाह। तसल्ली ॾिनो आख़िरी ख़ुतबे में, फरमाया कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीला लत्तख़ज़्तु अबा बकर ख़लीला वलाकिन्नहु अख़ी व साहिबी। मां जेकॾहिं कंहिंखे पंहिंजो ख़लील बणाया हां त अबू बकर खे बणाया हां। मां जेकॾहिं कंहिंखे पंहिंजो ख़लील बणाया हां त अबू बकर खे बणाया हां, पर अबू बकर मुंहिंजो सहाबी आहे, मां मुहम्मद जो भाउ आहियां। पैगंबर जे पाक ज़ुबान जा लफ़्ज़ फरमायो मां सभिनी जा थोरा लाहे छॾिया अथमि। फरमायो मां सभिनी जा थोरा लाहे छॾिया अथमि। अबू बकर तुंहिंजा थोरा मुंहिंजे पारों क़यामत जे ॾिहाड़े मुंहिंजो रब पाण ई लाहींदो। सब चओ सुभान अल्लाह। फरमायूं मां उसामे खे लश्कर जो सरदार बनायो आ। उसामा बिन ज़ैद नौजवान हो त जीअं नौजवाननि जी हौसला अफ़ज़ाई थिए। खबरदार मूंखे ख़बर पई आहे त कुझु माण्हू चवनि था उसामो नंढो आहे। फरमायो उसामे जो पीउ ज़ैद बि मां मुहम्मद खे महबूब हो त उसामो बि मां मुहम्मद खे महबूब आ। मथां को फ़ैसिले मुंहिंजे ते एतिराज़ करे ऐं उन खां पोइ फरमायूं लाड़काणे वारो होश सां ॿुधो था न। दरियूं हूंदियूं हुयूं मुख़्तलिफ़ घरनि मां, हज़रत अली साईं जे घर मां, हज़रत उमर जे घर मां, हज़रत उस्मान जे घर मां, वेझो जो पाड़ो हो न मस्जिद रुबवी जो, और को पंहिंजे पासे ईंदो हो आराम सां। फरमायूं सभु दरियूं बंदि कयो, रुगो अबू बकर वारी दरी खुलियल हुजे। हज़रत अब्बास फरमायो साईं सभु बंदि कयो? फरमायूं हा, रुगो मां न पर मुंहिंजो अल्लाह बि ईअं थो चाहे। हाणे जेको ईंदो अबू बकर जी दरी मां ईंदो। चओ सुभान अल्लाह। सभई ॻाल्हायो, तक़वा जी वसीयत कयूं, अल्लाह जो नालो यादि ॾियारियऊं, घर हलिया विया। 3 ॾींहं बराबरि ॿाहिरि न अची सघिया। सूमर जे ॾिहाड़े रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी में, तारीख़ुनि ते इख़्तिलाफ़ आहे, को पहिरीं को ॿी को अठी, हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी तहक़ीक़ आहे। मशहूर रिवायत ॿारींदी आहे, अल्लाह के प्यारा थी विया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ॾाढा ॻाल्हायो न।
انا للہ و انا الیہ راجعون. آخری اوقات میں گھر والا کا دوا کھنی آیا. فرمایا تم کے دوا کی ضرورت نہ ہے, جا کے جگاؤ. فرمایا ماں کے دوا کی ضرورت نہ ہے, مجھے دوا نہ پیارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وری دوروں پہ جیو مجھے سائیں کے چمچن سان دوا بھی دی وئی. دورو ختم کیوں فرمایوں تو تاکہ میں جھلیوں تبھی تاں مجھے دوا پیاری. فرمایا تو سبنی کے دوا پیارے ہو جن ماں کے دوا پیاری. مقصد یہ ہو تو ماں منع کیوں اے مجھے منع کرنے کے باوجود ماں کے دوا پیاری رہی. انہوں نے یہ سمجھو کہ تکلیف کے کرے پیغمبر سائیں جن منع تھا کن, پر پیغمبر جو حکم تھا آخر حکم آ متا رب پکڑ کرے ان کے کرے ماں پلو اتنے ہی وٹھی تو چھڑیا جی آخرت کی پکڑ نہ تھی. فرمایا سبنی کے دوا پیارے چلے, سبنی کے دوا پیارے ہو. اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن اور آخری ایام میں اما عائشہ سائن فرمائی تھی آخر تائیں بٹے دہاڑا اگ میں تائیں بھی پنجا وارا پورا کندا ہا. جائیں گھر واری دے رات چکڑو ہوندو ہو پان سہارے تے ونی تے رات اتے آرام کندا. ان آخر میں جنے سخت تکلیف تھی فرمایوں تو مکے چھڈیو تو ماں عائشہ وٹ آرام کی. تو سبحان اللہ. اے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بین امرن کے یہ عرض پہنچایو تو سائیں کی اجازت دیو تو سائیں اما عائشہ وٹ باقی وقت گزارے. سب نے اجازت ڈنی. اے پو حضرت علی سائیں جے کلے تے ہتھ رکھی اما عائشہ جو حجرے میں آیا. اے آخری وقت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حجرے میں گزارے. اے اما سائن فرمائے تھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو جڑے وصال تھیا تو پیغمبر سائیں جو سر مبارک مجھے جھولی مبارک میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو متھو مبارک مجھے سینے سا لگے پیو. اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سر مبارک مجھے جھولی میں ہو. لاڑکانے والو جڑے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت تھی تو جھولی اما آمینہ جی ہی. جڑے پیغمبر جی ہجرت تھی تو جھولی ابو بکر صدیق جی ہی. جڑے محمد کریم جی رحلت تھی تو جھولی اما عائشہ صدیقہ جی. یہ سب جھولیوں عزت واریوں جو نا, یہ سبھی جھولیوں, یہ سبھی جھولیوں. اما آمینہ جی جھولی بھی, صدیق اکبر جی جھولی بھی, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی جھولی بھی عزت والی. اما ظاہر فرمائے تھی آخری وقت میں مجھے عبد الرحمن آئے ڈندن ہاتھ میں اس سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھولی مبارک میں آ. ماں ڈٹھم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن ڈندن کے چتائے تھا ڈسن ماں سمجھی جب اور کیوں سائیں ڈندن کی ضرورت آ. فرمایوں تو ہاں ماں بھا کھا ڈندن ورتم. اے ماں ڈندن سا نرم کرے پانجے سائیں جے ساموں ڈندن پیش کیوں. اے مجھے سائیں یہ ڈندن کیو جی عام دہاڑن میں ڈندن فرمائیندہ ہاں. اما عائشہ فرمائی تھی وہ خوش نصیب ماں ہاں. اما عائشہ فرمائی تھی وہ خوش نصیب ماں ہاں. اما عائشہ فرمائی تھی وہ خوش نصیب ماں ہاں جو آخری وقت میں مجھے خدا مجھے لعاب اے پاک محمد جے لعاب کے بھی گرائے چلیو. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن جو وصال کا بعد میں صحابہ دی حالت عجیب ہی. گوڑا جھلجن نہ پیا داہوں بس نہ پیوں چن. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خبر پیس تلوار کڑی بھی ہی رہے ہو. خبردار جے کو چمدو تا اللہ جو نبی وفات کرے ویو آ ماں سر کھڑندو ماں کوئی نہ چلیں ہے. اگھاڑی ترار ہاتھ میں تھس فضا میں لہرائے تو انتہائی غضب جے عالم میں آ. صحابی سگو آیا تو صدیق اکبر کے گولے اچو سب چو سبحان اللہ. داڑھیاں گل آئے ہو نا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گولے آیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن اندر اما عائشہ صدیقہ جے حجرے میں آیا. چو سبحان اللہ. ابو بکر پاک پیغمبر جو سہرو ہو اما عائشہ جو ابو ہو چو سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر سائیں پانچی نیانی جے حجرے میں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن
یہ چہرے مبارک تا کپڑوں مبارک پڑے گئیں اے جناب صدیق اکبر مجھے سائیں جے پیشانی تا بوسو ورتو سبحان اللہ لال جانے والا یا خوش نصیب صدیق اکبر جے مثال تھا بعد بھی محمد عربی جے پیشانی جو بوسو ورتو اے باہر نکلی آیا عمر رڑی تھو کرے صحابہ پریشان ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گوڑھن جے برسات میں مصطفیٰ جے ممبر تے آئو سب چاہو سبحان اللہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خادم خاص رازدار نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤ حضرت عمر کے خطاب کرے فرمائیں انتا عمر علی رسلک یا عمر بھیجائیں تکر نہ کر عمر تکر نہ کر شیرن مانگر گج گھوڑ پیو کرے نا عمر اج ابو بکر جے للکار تے عمر جی تلوار پٹ تے کری پئی نعرہ تکبیر ہانے پوڑو شیر مصطفیٰ جے ممبر تے بھی مارن جو عقیدو تھو درست کرے سب چاہو سبحان اللہ بڑی جرات سا فرمائے تو علا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات خبردار چلو چٹو مسلکا متا کو کاوڑ جیون ہے متا کو خواہ نانا کائے پروانا ہے صدیق اکبر تو فرمائے علا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ وحدہ فإنه حی لا يموت صدیق اکبر فرمائے خبردار اے گالیوں نہ کہو عجیب و غریب قسم جو کو مجھے سائیں محمد کریم جی پوجا کندو ہو ان کے خبر ہوجے تو محمد کریم اج وفات کرے رہو پر جے کو اللہ وحدہ لا شریک جی پوجا کندو ہو اللہ جی ارواح تے موت اچنو ہی کونے سبحان اللہ صدیق یہ لفظ چا مانن جو عقیدو درست کیوں صدیق اکبر اے قرآن جی آیت پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صحابہ فرمائیں تا جرے صدیق انن آیتوں جی تلاوت کئی اساں یہ محسوس کیوں سے جڑتے یہ آیتوں ہانے تھیوں نازل تھین جڑتا ساں کی یاد ہی کون ہوں یہ آیتوں جے کہ صدیق پڑھی تو بدھائے حالانکہ پڑھلا ہوں سب نہیں جو پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے وفات جے حادثے جے کرے یہاں پھاٹی رہا این جے کنے ابو بکر وائز نہ کرے ہاں انجام لائے چاہتے ہاں سلام عقیدت صدیق اکبر کے جے خلقت جے ایمان کے درست کہو فرمائی وما محمد الا رسول دنیا بھارو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جو رسولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جو رسولہ قد خلت من قبلہ الرسل اگنے بھی کھور ساترا اللہ جا نبی رسول آیا پہجے وقتا چڑھتے ٹائم پورو کرے پانجے اللہ کے پیارا تھی رہا رب تو فرمایا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ رب سے یہ آیتوں اگ میں نازل کرائیں رب سے یہ آیتوں اگ میں تاکہ ایمان پھیل ہو جائے متا بگاڑ پیدا تھے رب تو فرمائے موجو محمد کریم موجو رسولہ اگ میں بھی کھوڑ ساترا نبی آیا وقت گزارے خدا کے پیارا تھیا جے کرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمائے ونجے یا دشمن سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کن بدھائیو تو صحیح انقلبتم علی اعقابکم چا بلا تاں پنن کھڑن تے زور ڈی بھجی وی نہ چا رب تو فرمایا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا جے کو مجھے محمد کریم جے وفات تے یا شہادت تے پٹھی رہی بھجی ویندو پنجو نقصان کندو ماں کے کوئی نقصان نہ پہنچائے سکدو ان
ان آیتن کی تلاوت کئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. خاموشی چھائے جی بھائی. عمر وہی رہو. اللہ اکبر کبیرہ. ٹولن ٹولن میں نماز جنازہ جو اہتمام تھن لگو. مسئلو تھو تو امامت کیر کرائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے نماز جنازہ جی صلاح نہیں یا گال تے تھی تو امامت جی کائی ضرورت کون ہے. چو سبحان اللہ. گالایو نا صلاح یا تھی تو امامت جی جی سوہنو عربی زندگی میں اساں جو امام ہو تیاں رحلت کھاں بعد میں بھی محمد پاک اساں جو امام. ان کرے تھوڑا تھوڑا ایندا ونجو درود و سلام پڑھدا ونجو ऐं जनाज़े नमाज़ अदा कंदे ॿाहिरि निकिरंदा अचो. 72 जमातूं आयूं हिन जी नमाज़ पढ़ी आहे. नंढा वॾा जवान पोढ़ा. छो त मुस्तफ़ा सभिनी जो हो. छो त मुस्तफ़ा चओ न पैगंबर साईं हा सभिनी जो इमाम आहे. गुस्ल जो मसलो आयो. मशवरो थियो त कपिड़नि सूधो गुस्ल ॾियो ताकि जीअं पर्दे जो एहतिमाम रहे. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन वसीयत फरमाई ही तो मुखे गुस्ल अली दे. चो सुभान अल्लाह. ऐं हुआ भी अफजलियत इन में आ तो मिट पाण गुस्ल दे. अब्बे के बच्चो दे, बच्चे के अब्बो दे, भाव के भाव दे. गाल समझो था ना. हाणे ते किराए ते मौलवी निकरी पिया आहिनि. हा जंहिं अदब सां एहतराम सां तूं पंहिंजे अज़ीज़ खे गुस्ल ॾींदे न किराए वारो मौलवी कोन ॾींदो. ॻाल्हि सम्झे थो न कोन थो सम्झे. हाणे गुस्ल ॾींदे तॾहिं जॾहिं अचई न उहो सिख न सिखण जो मतिलबु कोन ईंदो. पोइ वरी वफ़ात खां बाद में पोइ वरी क़ुरान बख़्शाणी जो सिलसिलो आहे. पोइ टीझा पोइ साईं जुमाणा पोइ चालीहा पोइ ॿारहा. इहो क़ुरान जो सबक़ न आहे. पैगंबर जे फरमान जो सबक़ न आहे. मुस्तफ़ा साईं जो टीजो क़ाइमु कोन कयो आहे. पैगंबर साईं जो जुमाणो क़ाइमु कोन कयो आहे. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चालीहो क़ाइमु कोन कयो आहे. सज्जदे काइनात जो ॿारहो क़ाइमु कोन कयो आहे. हे तूं पाकिस्तानी गासलेटी मुस्लमान पंहिंजा रवाज घड़िया आहिनि. न अबू बकर कयो आहे, न उमर कयो आहे, न उस्मान कयो आहे, न अली कयो आहे, न अब्बास कयो आहे, न हसन कयो आहे, न हुसैन कयो आहे. जेका शइ मुस्तफ़ा जे तरीक़े मां साबित न आहे ग़लत आहे. आज तू टीजे खे, जुमाणे खे, चालीहे खे, ॿारहे खे पंहिंजे ईमान जो हिस्सो थो बणाए. ज़रे जो सवाब कोन मिलंदो. इहो तुंहिंजो हथ जो ठोकियल मज़हब आहे. मौलवी साहब खे चाहे वो तो दुआऊं घुरंदो त को मरे त मुंहिंजे लाइ कुझु गुज़राइण जो ज़रियो थिए. कपिड़ा बि मिलंदा, खट बि मिलंदी, जोड़ा बि मिलंदा, क़ुरान बख़्शाणी बि मिलंदी. हा क़ुरान पढ़ो ईसाले सवाब क्यों दुआ घुरो पर पाण पढ़ो न किराए ते न. रब तव्हांखे ज़बान ॾिनी आहे. जंहिं मुहबत सां, जंहिं सोज़ सां, जंहिं अक़ीदत सां, जंहिं एहतराम सां, जंहिं अंदाज़ सां तूं पंहिंजे अब्बे जे लाइ दुआ घुरदे, बच्चे जे लाइ दुआ घुरदे, अम्मा जे लाइ दुआ घुरदे, किराए वारो मुल्लो कोन घुरदो. सॼो क़ुरान नथो पढ़ी सघे. दिल जे मुहबत सां 3 दफ़ा कुल हो अल्लाह पढ़. दिल जे मुहबत सां 3 दफ़ा कुल हो अल्लाह पढ़. याद याद थी न सूरत. दिल जे मुहबत सां 3 दफ़ा कुल हो अल्लाह पढ़. हथड़ा रब जे दरबार में मथे कर. अव्वल आखिर मुस्तफ़ा ते दुरूद पढ़. रब जो कसम तोखे सॼे क़ुरान जे ख़त्म जो सवाब मिलंदो. असांजो ॾोह इहो आहे जो माण्हू कावड़जनि था. मौलवी साहब मुखालफ़त छो थो करे जो हुनजो गिथो थो बंदि थिए. ॿी का ॻाल्हि कान्हे. या ही जो खीर ॾींदी त पीरान पीर साहब ढगियूं मारे छॾींदी. चवंदा आहिनि न मौलवी साहब जिते हुजूर साईं खे हलवो खाइण ॾाढो पसंदि हो. हदीसूं मौलवी साहब खे यादि आहिनि. मौलवी साहब खां पुछो त पैगंबर साईं खे दंद शहीद कराइण पसंदि न हो. सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पंहिंजा पाक कपिड़ा रत में रंगीन कराइण पसंदि न हो. पीरान पीर साईं खे तुंहिंजे याही जे खीर जे चुके जी ज़रूरत कान्हे. चओ चओ पूरे एतिमाद सां थो ॻाल्हायां. पीरान पीर साईं खे तुंहिंजे याही जे खीर चुके जी ज़रूरत आहे. हज़रत मौलवी साहब जे पेट खे ज़रूरत आहे. हे पंहिंजे पेट जे ख़ातिर उम्मत खे गुमराह थो करे.
مصطفیٰ تو فرمائے مجھے دین میں ہر نئی گھڑل شے بدعتا، ہر بدعت گمراہیاں، ہر گمراہی جہنم میں بھی عقیدن کے درست مجھے سائیں فرمایا مکھے غسل علی دیاری دو چاو سبحان اللہ داریا دا گل او علی تجھے مقام درجے سا کیروری سا کندو جو محمد پان تجھے لائے تو وصیت کرے سب چاو سبحان اللہ حضرت علی سائیں غسل تھو دے اے ہو رہا حضرت عباس سائیں معاملت ہو کر آئے اے حضرت عباس جاتا فرزند حضرت فضل اے حضرت قسم پانی بھریوں تھا چن اے بابا مجھے سائیں دا غلام حضرت کشران اے حضرت اسامو مجھے محمد کریم جو پٹرے لو صحابی جو سبحان اللہ ان اسامے جے عزت جی تو آنکھیں کہڑی خبر اولاد کانے وارو مصطفیٰ جے غلام زید جو پٹرو اسامو نوکر جو پٹرو خادم جو پٹرو خدمت گزار جو پٹرو لیکن پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادمن کے ایڈی عزت نہیں جو جہیں کلے تے مجھے سائیں حسن حسین کے کھیوا ساگے کلے تے مجھے سائیں پانجے خادم زید جے پٹر اسامے کے بھی کھیوا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام ملاحظہ کہو اے آخری وصیت مجھے سائیں جی مجھے سائیں جو دم مبارک پرواز دیے ہوا اے پیالو پانی جو ہاتھ بھرے کرے پانچے چہرے مبارک تے وہ پانی تھاڑن فرمائن سا لکل موت سکرات اللہم اعنی علی کرب الموت اللہم اعنی علی سکرات الموت ہر موت جلا سکرات تھی دیا مجھا رب ان موت جے تکلیف کے تو رب ماں محمد تے آسان کرے چھج اما فاطمہ پاسے نہیں رچیا سب کیوں کن میں گل آیا روئی رہی بڑی تسلی دنوں بڑی گل آیا بڑی کھلی رہی اما عائشہ سائن فرماؤ ماں چم فاطمہ ان جو روڑ ماں ڈٹھو ہی نہ ہے جیسا کھلن گڈ ہوجے ان جڑو کھلن ماں ڈٹھو ہی نہ ہے جیسا روڑ گڈ ہوجے سی اما مجھے سائیں ماں کے چو تما تو کھوں جدا تو تھیا اکھن ماں پانی نکلی آیو پر مجھے سائیں ماں کے چو فاطمہ دکھ نہ کر مجھے گھرانے ماں سب کھاول تو فاطمہ ماں سا ملندیاں ماں خوش جم کھلی پیم تے ماں خوش نصیب ہاں جو پنجے سائیں کے اگ میں ماں پہنچدا اما فاطمہ کا دان تھی نکلے بابا ایڈی موت جی تکلیف مجھے سائیں فرماؤ فاطمہ خیال نہ کر تجھے اب دیکھے بھی ہر تکلیف کا نہیں دی اے مجھے سائیں وصیت کئی آخری لمحن میں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم ماتے کلمے پڑھن وارو نماز جی پارت تھو اے آخری وصیت مجھے سائیں جی ماتے کلمے پڑھن وارو نماز جی پارت تھو ماتے کلمے پڑھن وارو نماز جی پارت تھو اے مجھے سائیں فرماयो پنहिंजे زیر دستن جو خیال کجو نوکرن چاکرن جو خیال کجو ماتحتن جو خیال کجو انن تے ظلم نہ کجو انن سان محبت کجو مجھا محترم دوستو حضرت علی سے اصول لنو حضرت عباس اے سنن فرزن حضرت قسم حضرت فضل تعاون کयो اے ہو رہا حضرت کشران اے حضرت اسامہ پانی بھرے کھنی پیاچن حوصلہ جو سلسلو جاری آ جتے پیغمبر سائیں وفات کئی غسل بھی اتے آئے غسل بھی تدفین بھی اتے تھی چاہو نا چاہو کڑھیاں گلائے تدفین بھی خوش نصیب علی ہو کہیں بعد میں ایک دفعہ حضرت علی سائیں کو پوچھو علی ڈاڈو تو جو حافظ و تیز آ ڈاڈ تو ان کا بسری گل تھی کیڑی دوا کھا دی تھی حضرت حیدر کرار سائیں فرمایا دوا تک کا کان کھا دی تم پر پوچھو تھی تہانے بدھی چھڈنا سائیں کے ماں غسل دیارو ہم بیو تک کپڑن سا پانی صاف پیو کیا پر جڑے مجھے سائیں جے پلکن میں پانی بہجی پیو ونے ت ماں پانجے زبان سا پیو چٹے صاف کیا او مجھے سائیں جے پلکن جے پانی جو اثر جو مجھو حافظو ختم کون تھو تھے اے حضرت علی آنا رب جو قسم غسل لیندے دیندے ہاتھ کڑی بیٹھو آ چیتو لولا انک امرتنی بالصبر ونہیتنی عن الجزع لألفظنا علیک ما الشعور
मुंहिंजा साईं जेकॾहिं तूं सब्र जो हुकुम न करे हां ऐं पिट के कुट के खां मनो न करे हां त मां रोई रोई तुंहिंजे मथां पंहिंजे अखियुनि जो पाणी सुकाए छॾियां हां। पर मां हुकुम जो ताबेदार हां, मुंहिंजा साईं मां तुंहिंजो वफ़ादार हां। तूं चयो आहे सब्र कर, मां अली सब्र कंदुमि। अलीअ सब्र कयो आहे, उम्मत खे बि सब्र करणो आहे। हुसैन सब्र कयो आहे, उम्मत खे बि। हसन साईं सब्र कयो आहे, उम्मत खे बि। अहल बैत समूरन सब्र कयो आहे त उम्मत खे बि। आले रसूल सब्र कयो आहे त मुस्तफा जो उम्मत खे बि सब्र करणो आहे। हुजूर जो सिलसिलो हले पियो। अंसारी सहाबी इब्न खाल रड़ कई, अली अल्लाह जो वास्तो थी मूंखे बि हिसो ॾे। चओ सुभान अल्लाह। भित जे ॿाहिरि रड़ी थो करे, अली अल्लाह जो वास्तो थी मूंखे बि हिसो ॾे। हुनजे मोहबत खे ॾिसी हज़रत अली हुनखे सॾु कयो, पोइ उहो बि पाणी खणी पियो अचे ऐं उहो बि पोइ इन बरकत वारे अमल में शरीक थियो। हाणे मशवरो थियो त क़बर मुबारक कीअं ठाहियूं, लहद ठाहियूं का न शिरक ठाहियूं। सिंधी में अलाए छा चइबो लहद खे, जेका ईअं पासे में ठाहींदा आहिनि तामी, ऐं जेका विच ते जे मथां तख्ता वख्ता रखंदा आहिनि जी लहद। अरबीअ में लहद उनखे चइबो आहे जेका पासे में ठाहिजे। सिंधीअ में खणी छा बि कोठियो, अरबीअ में लहद छाखे चइबो आहे, पासे में। जीअं हुजरो ठाहिबो आहे न पासे में, इनखे अरबी में लहद कोठबो आहे। ऐं जेका विच ते उनखे शिक कोठबो आहे। ये ॿई रवाज हुया। हाणे मसलो थियो त क़बर मुबारक कीअं ठाहियूं। ॿ सहाबी हा जेके क़बरूं कोटींदा हुआ, हिकु हज़रत अबू उबैदा, ॿियो हज़रत अबू तलहा। मशवरो थियो त ॿिन्ही ॾे माण्हू मोकिलियो, जेको अॻु में अचे उहो पाण ठाहे। सिद्दीक हैदर किताब घर शिकारपुर 030132937775।